Talo fatu ni taia ole sofa manu malo Yesu Kristo le tatou mafutanga alo le whaamalosi mai ia o matu le tatou mafutanga le po ia no angona ale sosoni mai le anganga o le atua matu fo i le upo le atua na po ia malota talitonunga ia o mea ia lo fetala i mai le atua mo tatou te manatu lai le o se mafutanga da una se mafutanga ia o talitono le mafutanga na au mai ele fina ngalo le atua mo tatou ma o talanoa atua na po i qualifications o le ti akono o le no fai atua e siaki ale o pe te qualify pe le ai o le ngaluenga fo ele atua o se ngaluenga e se fo ilo na ia tu langa i tu langa fo ile le vala wino tatou le li o lo winga o lo fa matalanga e le o se mea fo ile le fa pe o se option na tatou. We don't have an option. We really don't have an option. Ole vala awale to tatou is something that it's a must done and we have to do it. I want to share this morning on the power of standing together in leadership. The power of standing together. Hallelujah, Lord. Pole ale te leo le ngaluenga fea ngai matatou. Ai atu tu fatasi tangata. Leima se mea whengata. Amen. So I want to share for lile tai ole neile. Ta ua tele ole mele ole tatu tu fatasi. Ya ila tau fo lo fa fonga mai le e lungo le internet. Ya ole ta ua I ole mele ole tu fatasi de tono ole ngaluenga fo lile fa e kalesia ia maringaluenga fa ti akono. O te mana e ta ua tu te ole connection part po le kako common grounds where we meet, the place and the reason why we should come together is because of the vision and the mission. Amen. We exist for a vision and a mission. And if anything, we must come together as one because we need to achieve the vision and the mission. Any church must exist because of the vision and the mission. The church is not just an organization. A church is a place where we need to execute. Pe te tau ona whaatau ina le visiona ma le misiona ia saul tato vision to go and bring le tato vision in every person, in every people's group, in every nation will have the opportunity to be a disciple and a follower of Jesus Christ. So the mission to go and bring people to Jesus Christ as membership in his family, and to develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit, and to equip them for their mission in a church and life mission in the world in order to glorify God's name. Ole vision ale male mission, ole kako common ground there. That's the reason why we must leave aside our individuality and come together as one. Ole vision male mission, ole mafu anga ele onku ese kako kangaka kai ko kasi. Aya. Ole alo manatu ole alo ngona tatia ese. Aya. La lava lo tangata to tasi na oe tatia ese ole mele mana omia lo mai fatasi dato on ole common ground dato ole vision man dato mission. So tomorrow I will also share on another part of the vision man mission. So e take lava mea lana o mea o te tali tonu mo so se e kalesia e te tau ona dato tuli a pu mea aya. Amen. But for today I want to share about the power of standing together in leadership. Mateo suma lofa upo lusuma lima. Ua silafia Yesu o latou manatu. On fetalai atu lea o ia te latou. O malo umo fe vai ai e whaumatia ia. O ai uma foi po ai na fe vai ai. E le tu mau ia. A whanga mai. So se malo e fe vai ai. O le tala lea Yesu. So se malo lava e fe vai ai. Fa mai it will be brought to desolation. And every city or house divided against itself
will not stand. So se ainga so se nuu, so se mafutanga, e fe vai ai, e le tu le na mafutanga. Whafonga mai la, ole kale sia na wala oi tato le atua. Ka kia oe manatu teito tasinga o oi. Amen. E mga o mia le tato mai whaatasi, tato tutu whaatasi inga ia whakaungu inga le fina ngalo le atua. Ole NIV translation, Jesus said, every kingdom divided itself will be ruined. Olono winga matuata lepe ina mafaleo ngaina, every city or household divided against itself will not stand. Olongo winga la fa mole mole ele fa kanga I ko kongo le kale sia mangi mafukanga le mele o fe vai vai ai va vo me oko o le kele yo e kale sia fe vai vai ai fa ku ku ngai si loku kele fo e kale sia o le malo lo si o ngai fe vai vai ai kanga. Amen. 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 The Good News Translation, Jesus said, any country that divides itself into groups. So se mafukanga lai fa ye kengi. Fa fonga mai o le upusa moa ngai ave le mele o divide into groups o kengi. O mai in mafukanga tiako a walamangi fa yengi kengi. Amen. O mai o ko le mafuanga le yongo malepe ye e kale si o le fa kengi o kanka. Amen. Yo e fei mai ki a Kongo ia lesi kangaka e fei vai lesi kangaka ia nga maolo le mele fo ilele o le fei vai vai ai o ngai fei kengi lesi vai nga fa kengi lesi vai nga. Amen. 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 O fe ali e ki a Kongo. Amen. Kasi le mele no fe atu na po ka u ke le mele. E manga o mia lava, you know, if you are not qualified. Amen. If you're not qualified, you should not take that position. Because a ka u ke le mele ele mfai ona tato wo I fa pea. Mateo sumole valu, fai upa sumole iva ia. O te whai atu fo ia te outou. A whai loto ngatasi se to olua outou o ila langi I se mea la te ole atu ai. E whai alea mo ila ua e lo utama o le langi. Koe whai kauma ia. O te whai atu fo ia te outou. A whai loto ngatasi se to olua outou o le lalolangi. I se mea la te ole atu ai. E whai alea mo ila ua e lo utama o le langi. Ko alua kangaka ia mga o mia e whapea ngā o ngā kū mangu mālo ai se mafukanga. Ko alua kangaka ele o mar ko alua. Amen. Te waila ia I le powerful le mele a ko alua kangaka e mali lie I se me tasi e tu le atua e whai e le atua. Amen. Mo ki ngoa e whai e le atua. Paul's appeal to the Christians in the church. 1 Corinthians 1 verse 10. Le au soi, o te ai o iatu ia te outou le suafa o lo tātou ali o Yesu Keriso, ina ia tasi la outou upu umalawa, ina ne ia ini ma se inga ia te outou, a ia mao popo lava le loto e tasi, ma le manatu e tasi. Koe whai kau mai a, whaafonga mai wha mole mole, whaafonga mai tātou maftanga ni tai au. Ia. Le au soi, o te ai o iatu ia te outou le suafa o lo tātou ali o Yesu Keriso, ina ia tasi la outou upu umalawa, ina ne ia ini ma se inga ia te outou. Ina ia tasi le upu, kasi ia le upu, o le winga le nā mea, kasi ia le me whaalongo o mai kangaka. Me. Io le mea laifi na o mea whai tu tonu le ekalesi, e leo ngi mangako e mangao, e se whai whiau, e leo se mea mangao, e se whai whiau. Ameni. Le o le mea le mana o mea whia tuli apu, o le whai o le mea laifi mai ei le atunga, e whaafong mai a malama ko I mea ia. O le role le whai whiau, o le receive o le revelation from the Lord. Ameni. So se whai whiau wala, e ka kaunga makua I le leinga spent along quality time le atua, I whaalongo le mea laifi mai ei le akua. Amen. Amen. A pasi mai lo lava le fefe au pasi fefe au mako I inga le whaalinga mai le atua. O le ngā luenga ki a konga e whai o le execute e le o le whaamasingo. Amen. 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 O le mea ngā ka o le kasi. A ese le mea mai e le akua le fefe au ese le mea o ki a konga whai. O ngā le fe kau I role ma le mea le mga whai mai e le akua mai I a tasi le upu. Aya.
Se koe fai kau male o manga I ka ua ke le meanga. Te au soe, o iatu iati o tau le suafa o lo tātou, o Yesu Kiriso, na ia tasi la o tau upo malava. Ia tasi la o tau upo malava. O le wingo le ngā mea, e le whapea, o le whapea, o le kaukala kasi, le ai, o le ngā luenga le whiwhi au e whai, o le receive, o le revelation. Amen. Amen. Pasi lola ia le I whai aunko inga e pei o ngai ei le ta iala o le tato e kalesia. O le alanga pasi whai aunko inga e pasi whai aunko inga e kau iei le mea lau a mai le atua. Amen. Io e. O nga umalo leo na tala no whai aunko inga pasi mai lo I ki akongo whafonga lau kou. O le kele lau ki akongo e complaini mea ia au mai. Vai o tō te akono, au o tō te complain. E le whapea o le whia whapea. So le se kasi a le o kākare, kākala kasi, le ai e le o le mea le nā. O le mea le mana o mia, o le whatau nu o le mea lai whinga ngā loai le atua. Mo le channel le kauma mamai tātou. So se mea au mai li kako ka mā apostol, ia to'o mapalolo. Pasi mai ia te au, e le whaia i eiso o mangaku. Ale pau ale mea o le whai loa e whai aumatoi ina, whai loa e whai aumatoi ina le kalesia, o lo o koe whai, vai. Ale anga e palasi ai ato. Ai le ai se right te ka koe koe kia so langa, le matatu te pe kasi ale upu, kasi li ka koe upu. Amen? Amen. O te tali tonu foi, o le mako ai o trustinga la voto. O le sa ili fo we are so blessed to have to'o after William. Amen. Man, what a great leader we have. This is the most amazing thing o loanga ya we le worship center e maliu William o le silata I taile so o mai. It's the best. Amen. Man, I'm so blessed to be sitting under To'o's leadership. A great man of God, a great leader. We are so blessed to have To'o and Palolo. Amen. Amazing man. Ngo mai te mi fo ia o ngalua William no tilo e fo. Ele ai mas pa o le me kuli To'o o le fie lo e To'o po le ale me le fina ngalo o le taita. La le me le na o ai. Ia wa pe to te sila fia o le na no playing le role le tala no mai To'o ia o no tala no le apostolo te mi le ma ia to ina. Ya mai tala no mai To'o no le ta o pasi mai William o le ale na William ia o no le pasi ato ele angi ele discussion. Nga pasi ko ia To'o ia mingoi loto e atau nu. Ma wala te fa tu ai ele ka kau nga kupu ya ka ko le mele o le mai o le mele a mai ele tu e fai ai ese ha ko me ko ki o ko fai me yo ele mana mi vo to o to muy ape ese ha me manga o le fe le ai revelation e mai ya pasi lo e fe o to ina ya o ila ele checking point there mai ele fo tuanga vai am ko inga ya po le ale me le pe tawi le me le pe tawi me le a umaloa pasi lo le kia ele va pe la pasi ka ngo pe ko fai la fongo kia ko pe fai pe le ele ngi me pe nga pasi ko sa po mai anu lo la ko fai amen ya tasil dato op mai to live in harmony with each other, let there be no divisions in the church, rather be of one mind, united in thought and purpose. Afonga mai ia kako ngola fealo fangi. Ia tato no nofo fealo fangi. O le mele le no uloanga uia. No usau se society esir ka wai misa o kangaka. Io ia ele fa ngo fiele me wai o fo no usau se ainga to tele oka ko lusu lol fanga lo kama. Ko kele yo mako. Io ia o kamasa ki le me kele a inga ka wai misa. E misa fo le io o isi la misa e ma kwale anga. Au de tonu la le kale sia o le fa meta tu spia au wange ia ki ka fo va inga. Au ka ko ki ka wai misa. Ele o que le loia uia po le a ia ko nga e kale sia fa pe e kale sia e vivi le akua ka wa misa kanga ma te va tu voi o que le ko tolerating al melo le misa if you ever do this again you're going to be stood down
Ele onge tangata le atua, ele mga obinga kakawa imisa. Amen. Yo ava pe oile ke fia misa. Ele se ngofanga misa la ngofanga le ngofanga le vivi e kanga ka ele atua. Ma fa le yo kako langa. Ole ngofa ele se ngofanga fa ingi misa. Amen. 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 But my rather be in one mind, united in thought and purpose. What is our purpose? The vision and the mission. That's the reason why we exist. Amen. Amen. Filipe lua fa mua lua. Ole nei. A fa yes fa ma fana ia keriso. Yeah. A fa yes fa mtala loto le alofa. Yes. A fa yes mafuta fa atasi male nganga. Yes. A fa yes alofa muti vale ma se loto alofa. Yeah. Ina fa ato toa mai ia o tolo oli. Ile ngata stasi o to manatu male alofa tasi. Ile loto ngatasi male mana tunatu le me tasi. Ba fongo me ko imele ia nau ila apostolo ba te manatu fi aule mo tato. Amen. Comfort from God's love, having the same love. E mawhai e onga e alofa ilisi kangaka, ilisi ki a kongo. Amen. Common sharing in the spirit, Paul. Fe tu whai o tātou le ngā luenga le nganga pa ia. Tender and compassion. Amen. Amen. Me leo le alofa muti vale. Malo alofa nau ilisi tangata. Be completely in one mind. Awa matia kono. E matua i tāunga tele le mea lea o le kouwhi arofangi ma le alofa o lesi. Ka ua ia le mea lea. Langa o le whaavai lea. E whaapea nao na ui ngā i kako mawhutanga. O le ui ngā o kako mawhutanga. O le alofa o lesi. Wa o ke le iloa ea o pe whawewhea ngā whio mai lea ngā pa i o lea. Tua e kaua e misa ki a kongo. Amen. Amen. We can't walk together if we do not agree together. Amosa e tolu fai upo e tolu. Ele ma fai ona tato sama vali faatasi. Pe a tato le agree faatasi. Can two people walk together without agreeing on the direction? Or let's see translation. Can two people walk together without agreeing where to go? E mawhai a kanga kai ko alua o na sava vali whaatasi e unua ma le la mali lia whaatasi i le mea e oanga iai. E mawhai tangata sto alua o na mali lia whaatasi i le mea e anga i atu iai. Ele mawhai, a wai wa'afonga mai, o le mea pito e sili lena tau e te tau na tātou mālamala mai, e ka kaunga e mālamala mai. Ele mawhai o ngā kako ngō le direction e kasi pe awha apele e agree. O le mea lai maa sainga whai ka ngaka, e ka ofi ma ka au pepe i o lako ula ngonga, awha pe, it's my la ngonga. It's how I feel about it. Vai e. Don't do that. It's not how you feel. It's obeying what we want to do and where we want to go. Whaafonga mai, e le ai ma se whaala pokopokonga po se ainga e kai e se siu. Amen. Amen. Me langa le lengo va ai dysfunction o homes e ai. O ngai kai e le fafinga le ainga ai le kai e ka malo o ke le lopo le mafu anga po le favalvalea kuloa. Ia po le ngofo ka malo va pe e file mu yo si ka malo le menga ko ka malo fa valvalea. Ka malo e ka kaunga li dinga. Ele li dinga se siu. Amen. O le mea ma sangi nga fai kupu ka nga o le mai o le fa kongunga i lunga le uru le ainga. Ia ai fa mal finga le ai fai le mele o ke ai le o se uru le ainga o siu. Rather o le ua o longo winga la ele mfenga ko foi elbe fa penga o le mafo anga ele mfenga ko sava vali fa kasi no pe aka ko le akui fa longo mai. Where we should listen to is the leadership, not the tail. Amen. Amen. O le leadership langa ko fa longo me fo le fautua ya ti o to tina vai. Awe te don't be a domineering woman. For lele
respect your husband is the leader. The leader is the husband, not you. Amen, Tina? Amen, Tina? Yeah. O le taitai o le tamalo e leo. Vai o tō, kau ke violating alo le meanga a makalonga break down le family structure. Amen. Because he le ona inga le atua le meanga. Amen. O ke le whakuela ta maa whapea ko pule malo losi ala ia lea whai ale me ke loko e whaianga e alwale la koa e le kai e consider inga siu ko lua no e consider ta malo whawhonga mai ta malo your job is to seek the direction mai le atua molo a inga. But don't allow the woman to dominate. Most families are dominated by a dysfunctional law. Amen. Yeah, after I grew from a family where I've never seen in my life. If I long for you harsh ni upolo tamalo china. I put a media ring a kele called Akare or fing of a finger, the laying of a fire of a finger. Yeah. Okay, if I long for little china, get dominating a locama. Dad makes all the decisions and mom just follow. Yeah, all Madonna, that's where I come from, that's where I grew up. Yeah, Tele Lola is I found my Ele lady mele or dominated for finger to malo. It's very likely that you would do that in church. Amen? Amen. Amen, Tina? Amen. No, le o to lava o to la for kala fa samo o to ole ahuli male. Pai male ahuli. Ala? Pai male ahuli. O to ole pai male ahuli. Yo. Na la vale me. Fale kongu yo ko wa aulia uma me. Ah. Io ya ale la te mol ma to ya wa o kamalo ale ai se fa finge con o vale o ka se dysfunctional vale. Amen. O le ma kwa dysfunctional le fa ya le ka nga me le ka pe nga le fale ale ke na yo me fa na Tina. We are grateful for you, Tina. Amen. We're so blessed to have you. Without you, I don't know. Amen. Very dysfunctional families. Yo, ale se tina sa inga mele o kele lope fa venga fa nga mo e ala uta. Yo, ai va io tina o e lava le princess o le fale. Ai va mole a wete to me tinga le king. You are the princess, we are the kings. Amen. 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 Yeah. The king, you provide, the king provides. Yeah. The food, submit to one another. And further submit to one another out of reverence for Christ. Amen. Ole akua le ona e nga wa ilisi tangata e kele nga wa ilisi tangata ona e te fefeai po le alama le ai e ala na e nga wa because you want to revere God. You want to honor God. Amen. Amen. Ole si translation my place yourselves under each other's authority out of respect for Christ. So o ila ele ai engi position ni kai o ila le fa mai le tala Paulo ku sa po la usungo o kai nga wa I pe lisi tangata ona e te mana ona le tu. Amen. Ele ole winga la ka ele ole me fo o lo uska fa pe lo winga la fa ir kanka le piko ele lo fa ko le ai ele ole menga e alanga e nga wa kanka le because you want to respect God. Amen. Amen. The Young's literal translation, subjecting yourself to one another in a fear of God. Ono alo matau le tua wa lai ona e nga wa ilisi tangata. Ya la ko las va ka inga. Wa fai le lo fi nga wa fai ko e pangwan mele ko e ole olo lima. Ya. Amen. Mai lo kuspa ia. Lava lo inga. Fai inga lo oe. Ngo fo ila lo ngai le ke manga I respect le tua. Amen.
Amen. Ko ai pele a malo fa ia malo o ka finga. O ki fa alo ki oe. Ia wala ai ro nga. Ia lo fa le tu ki oe lo fa le tu ki ka lo au nge fa se misa. Ia o wa le sia le me tu e ke le lo nga wa le sika ka fa ia lo finga nga lu fe e ia le lunga se lu ka wa lunga ko ulu mai le ano. Amen. Ia nga wa lo me ku pur ka e pa u mai lunga. The power of standing together, doing your own part, according to the calling. O le malosi la o le mele o le kako kukufa kasi. Fai ala o e part. Fai ale part nga wa mai le atua ia ke oe ke ngalue ai. Amen. Ko fuka ko fa fa mai. Le ai ma se o kako maolunga. O ke le maolunga se se kukusa umaka ile kilo mai le atua e kukusa umaka ko. Pau wale se ngo kako. O le makafa yoi lea o le leadership o le faifi au o au nga. Makafa yoi nga a ea. O mea langi o ko finga ele ongi ele fa pe e mawalunga le si e mawalalo ele ai. O ko finga ko le kale si ele va ai le tu e kukusa umaka ngaka. Pa wale se senga o la role play ai kukusa umaka ko i rumo le aku. Ya, la tatu tilo la tala le amai tu sipa ia wa o kala ia ngalang kusia e fa mahtala mai ata to le mele le finga ngalo le tu. E soto sufitu fa upe varu ia. Ona mai ai leo amaleka e tau ma isara elu i rei fiti. Mai kaupia. Ona whaiane ai leo mose ia i Osua. I nā filifili ia mo i tātou tangata, tau te o e tau ma amaleka, o ata e au, o te tua i tumutumu o le maunga, ma le to o le atua i lo lima. Ua whai fo i Osua whape ona whaiane o mose ia te ia, e tau ma amaleka, ua e fo i mose, o Arona, mahuro, i le tumutumu o le maunga, a si i lunga i mose lo na lima, ona malo atu ai leo Israelu, a tu fo i lalolo na lima, ona malo mai ai leo amaleka, sa mamawhali ma mose, ona la ave lea o le maa, ma tuu ai o na lalo, ona ti ai lea o ia, a o Arona mahuro, na la ta ofi i lunga o na lima, o le tasi le tu, ma le tasi le tu, ua mau ai o na lima, ina se ia ngoto le la, ua la fo ia fo i amaleka, ma ona tangata i Osua i le pelu, ona whetalai atu ai leo le li ia Mose, i nā tusia le nei mea i le tusi e whaim whamanatunga, ma ia whamatalaina i talinga i Osua, a wā o te matuaso loi e sea le whamanatunga ia amaleka i le lalolangi, o na whaatua i le Mose, le whatawhaitaulanga, ma whaingoa ai o le alii o loutanga vai o ia, mo ia whaiane foi, a wā na siilo na lima le no whaali o le alii, e tau e le alii le taua ma amaleka. Ia le li. O le kala lea. O te tali tonu o le illustration lea i a tātou i le kaunga o le mele o le play o lau pāt. Play a le pāt ua kōle ai o le atua. O le tala la lea whai mai. Ua saulo so whainga a amaleka. Whai mai leo leo o Mose i a Iosua. Iosua sau e whiri ngisi au kaunga ko wole kaule kaua. A e wau mahuro ma Arona ma ko ke o i lunga le maunga. Ia whanga mai. O lisi vahenga e kaule kaua. O Iosua e kai ka ia le au kaua. O le whaife au e alu lunga le maunga. Ma le whesoa soangi e ko alua la ko ke o lunga le maunga. Play le pātar kangaka. Amen. Amen. O le kila le mangu malo. O le sisi i lunga o limo o Mose. O le wailawa o loinga. O le kasi la lea roll maka o kia e manga o mia e whaife au o le ko anga le whaife au e sisi i onga lima le kakaro. So lea lau o recognizing this is one part and quite play and whaife. So my part is to go to the mountain and lift up my hands and pray. Amen. O le pāta o kou, o le lawei kong o le ami ma le au kau le la ako uo e kau le kaua. A whanga mai la ri pānapa la u ngā luenga le. E le aise au kau e mua mai fika ai mule mai le kai o le au kau. No one. Aya. E nga lau kielo la ko amanga wasi uso pāna. A whenga luenga le po ako. A le wafanga mai any other time. E le aise au kau e o mua fika ai mule aku le kai o le au fika. Amen. A e lovo ila ile mawhainga e kai ia. Waka kaunga whaise fuafuanga wa ile mawhainga kupu le mea nga all the time. No whai atu ana po.
Au le whaafekauia ka ko mea ile akua. Au kau whaafekauia, kau le whaafekaui mai ile akua, ia ka kou, le o ka kou e whaafekaui ile akua. Amen. No usea koe aki o ko nga po, ngo uluanga ya uia wa afia au nanga ile atua le ngā luenga. So I moved around until I cannot move anymore, I resign. Ngo uluanga la ya uia le pilioka ngo ui ai o le pilioka ngo ui ai kofu kofonga, ai nga uma kofu kofonga nga saurole akua ilang kain. A leo te vai atu, o le pāle le kaunki ki loi e play lau pāt, whaafonga mai la oe. A le play inga lau pāt, wa dysfunction le kako ngā aurok. Aia. I mean, imagine la pa pe o kako o peleki, o kako le la kako ka alo mai elangi, le o fe inga so o peleki. Kako wako ngai lai o, le ten up le center, le ten up le afa. Aia. E afa ka alonga ko asava le vali mai le afa ma le center. Malor ka ko au. E malor ka ko au. Ala le silia ku la le ngalu ngale tua le ka ko wa afa le alu me afa ko asava le vali mai. E pe le ka wo ye ke o le mele. Play lau pato wa le singa ke play inga lau pat. Imagine ba pe o le ka ka e ku fe ko a ai umale so sai ke le loku ele sa we fa ka o ki ke le love. Imagine what will happen to God's work. This is God's work. This is not my church. I'm just a part of the church, but together we are called for God's church. Imagine na ba pe ke le sau ke le tena up le ai se communication le love fa fai le playing lau pat. Hoka se dysfunction o le kale si oi fa kalo fa ko oi ke uongo fo oi fa ele mele le saulo sum le ke moile le ke le ka ya ai popole ya a wa ele la va ke ala ho ele kalongo le ki a kongo le kalongo ka kala ka kalongo ya e ke le popole wa siliatu ya te ole fa mali o lo vai ma lo le la va ai ku nga luenga wala au ka ko le tu le ai si au ka we malo pe a fai ka ko menga amen. Imagine la ba pe mose ya Joshua a le filifili ngala ku Joshua nga fifia ile au ka un vale ke lo au ka ya un ko usu le lo te wala ngo so vale ku le. Amen. Amen. If you are a leader, you take the leadership. Vaioto, a wako kele mafau fau, a wekele mafau fau le ngaluenga le tua, a weke whakamala. If you are a leader, there's a reason nga ringa call oile tua, if I am kai. Nga trust oile kua ma vaku ki oile avangoa. Amen? Amen. A le nga ifai avangoa, a vese oile kua, ele ifai nga ka ele tua nga vese saulo, ele ifai nga ka ele tua nga vese, ifai ngofia nga vese. Amen? Amen. A vakula ia ke oe panapa le avangoa. A uange i whaafekauia ka kou i ka kou ngā luenga i o il mele mga o lea kua o ka kou whaafekau i mele mga o lea kua. Ai aua whai lea kua whaafekau i mai o ngā luenga lea kausi ele o lau ngā luenga ke mangui ai. Mele ile a ao lea kua ke mangui ai. Amen. Amen. O le mea la e whai ka kou kongo le mawhitanga tia kongo. Wha mole. Play lau part. Do what you are supposed to do. O mga whai le rosta o oe le mea lea ki kaunga e kua le mea lea whaafonga mai wha longo le kai kai. Ai whaafonga mai kai kai whai wha le lei o kiuke. Whai wha le lei le mea nga e whai le lei ka ngaka. Respect ka ngaka. E loe fa ku fa tonunga ele usi kai ku lola ia ele tur kanga ai alu lo e fai mea but don't okengia anybody. This is not the place to do that. There is a time in fai nga pula sai kanga and rebuke langa le vai nga le leadership e kanga fai. Amen. Amen. What I am saying, play lau part. O lau nga luenga le kong fai ia vai le manga yo le mea. O lo mo se ma arona ma huro lunga le mo.
Fa mai la wale la vas ko ngo mo se o pepe o lima wale ka lo ka ai fa mai a lu lunga lima mo se la me tu pul tawa wa ma lo tawa a lu lo lima mo se wa ole ala wo longa ole victory and losing the battle is dependent on the pastor's lifting up his hands. O longa la ele se me fa ngo fia ngai me o fa fia va yo ko Amen. ele se o ko ke la ka ma fia o fa me la wa mo mai la ko la ma la wa langa yes a kongo ki ai mo but the sacrifice is huge. Amen. Yeah. Si lo ringo le mo se wale la vala o mai lo le arona mauro ko fula o ma le ala o fa ngo fo si ko inga ia si lo le ko fula o ma le lima ko se ka o fe si le lima mo a wa le victory le it's dependent on lifting Moses' hands. Amen. A wa ma le ko kele la kan ka le aulo ele si e lunga lima mo se a o ka o pe lima mo se e ko so mai la. Amen. Ah e fa fianga ko so mai la e lo ia me fai e ke le support il fai au e ke le ka kalo mo le fai au e ke le nga e so angi il fai au e ke alu fa ma fa le lima io mai lo lima il fai au ya e lo le sau ma lo le fa ma ongi ma le fai o ke wa ke le nga mai lo lima il fai au. Amen. Amen. Ya le mea le ke le inga fai inga au loku mai nga o male si afa la loku ka pe lima nga vale ya o si afa la loku ka pe lima ka mo ya wa frustrated vai mal fe au ya ele ki o au menga fe au vai mai I'm paying out. Ya o le si fe au ya o ho fa ke au su ko la le me o kupu ve ngo fa fe au ya lu la ko ai ki ele au loku. Ya, a ko le si kunga ke ka ho wa lo ka la nga psal. Ke le lo pe fa fe nga fa ye ko nga me pe fi lo ko fa nga ya lu le. Ya. On the other side, le ngo mala e fa ka fa le be. Ele se nga lu nga fa ngofi. Amen. Amen. Va la auto, fa lo nga lu nga la uri o so so si lu nga li mo. Ai fa nga lu nga si va ngo le ka wo le ka. Si ia leo limo mo se ia umma le kaua ma lo le taua manu ma lo le aua le atu. Anga fa apea la ile fa ia nga luenga la wali io baile ai se kanga me fa inga a ko le aso si fa penyo ngari. Anga le fa ia la nga luenga huro ma aron. Ya. O me fa o le ata le ta mai fa ta to assistant pastors and associate pastors. Do not make it hard for the pastor. Let him enjoy working. Amen. Bo vai atu la tala le ele ona o le fe au. Ai mo le si fe au le asau e uma loa so o mai. Vai o to. E fa manguia le tu e to e pe e lo fa le me le o lo wa le si lunga di mo fe au ai le o lo ka pe pe ai. Wa le winga le ka lo ka pe pe o lo le tena up o lo le fa yo kiuke o lo le fa maongi o lo le commit. O menga ka pe lima le fa. Pa ta lo fa le siti a kono mai fa so ie ke ka pe lima le fa o pe o ngari. Fai lang makafa yo I male menga vatu e o ele tu va yo ko fai ngo fia nga luenga pa va pe coffee o fai me le e ten abe fai nga luenga o ngo sai lo le lava o ngo sai lo vai vai. Amen. Ya va fai fa ya wi wai o le ki fa makala ko wi me na tu pulanga o ke lo nga ya wi o me ya sa ko po sa fa ya male o le mo so ka ma fa ye le me pa wal me le nga lo ko le o fa yo me le nga o le tu e fa lu nga lu nga full time e usu mai fa le prayer meeting e fa le loko ai lu nga full time ke ma nga o ke fa nga lu nga le por ka ma nga va le fikul ka ya ko usu mi lo mo le fikul ka ya for ko le afi o so ko mo ko ya le por ko usu ka ya mas ka mai kai mi between jobs o ke mo ya ele la ke ma ku la io le ke ma le ya le mele o ke ma le finga ka le mele va lungo ki se so la ka o ki lo ka le la va ya va ka ye le ku nga ke mi la sa ka la ki sa ke le ma lo se fa ye. Amen.
Amen. E ang fumala lau sunga kasi lau ngalu nga ka kule mo me. Kwa yo le mala mai lau kule mo kasi lau ngalu. Ang uke e lua ngalu nga uke ka kule mo. Kasi lau ngalu nga nga ka kule mo ma. Yo. Yo, me nga lau nga me sa fa. O kasi le me nga ule manga oe e kupungo ule manga oe faile me le ole fo ile o a ule e kofia o ya wala bakso ke inga ke mi mo nga ko le o san elder e vala au as an elder wa korsu kasi o kausang ye ngo elder na ve elder le ale korsu kasi nga kausang wa kelle malo si fainga luenga ma nga va halu lo kur ka fa lungu la kele lo komalo si ale me ngo mafo fawe ele mafainga expecta o ene o ke ten ape vaila o nga sa o le ten ape la sa ale excuse la ye ko manga va fiku ka la sa o sa o le fale ka ele sa kulo sa on le va halu le vaila o nga sa ele mafaila expect mai o ene o wa vaila o nga sa ai o le ten ape ka ya o la sa amen Amen. amen ele me fainga expect mai ul vai o la ngalu nga le ka ngofai nga ngomanga mal ka au ka penga me vai au ka penga me la nga sa ma ko o fa la nga sa ma to lo ti fa malu ale ngofa mal o fa nga ma mal me o ma ko wala ingo pa mau mo ki ngofa ma welente mo ki lo ku Henderson o ma ko wala a inga among the first people arriving for the sa mau ke le kuai le nga sa mau ke le kuai le loku mau ke le kuai se me le loku a ma ko ngo foi ma Wellington o ke le manga foi me le expect mai o fa ma lu o ke lo ko fa ila nga sa ka ya o kan ka ma kuwa ai o le ten up amen Amen. se o ko ke puno fia mo me o le fa mkala amen Oi. Au ke le fa ma ong yo kuke. So se me wo ko le o le tu fa play lo pa. Ola umia no no fo le vai nga le langa o le si le vai nga nga fire se o disappointed ai. People that were supposed to be responsible and did not do their job. Ya, ele mo kaika mo le atua ma le mea wala awita to le atua. Amen. Amen. Everyone played their part with one focus to achieve victory. Moses lifting up hands, and Aaron stood on the mountain helping Moses to pray. When a leader is under attack, the whole church will go down. Amen. Amen. Attack the church will go down. There's no asking whether that will happen or not. It will happen. Kela wa kula mo ka ka wi fa fonga mai lunga le internet awo ko ke attacking al fa Amen. because when people attack the pastor, the church will go down, the whole church will go down. Who owns the church? Not the people, but God. Amen. Imagine that, how God feels about when the church go down. Awang malal kala e suwa mai ele mafai e se holi ona fato ilo loina le kale si awang mai e kale pe ai kanga ka le kale si ele o se holi le kale pe ka ko. Amen. The key to victory. The key to victory for the whole nation of Israel. Number one, steady hands of leadership racing to God in prayer. The rest of the leadership fighting the battle, aiming at one goal, and that is to win the battle against our common enemy. Let's commit to prayer.
And every leader must be in prayer mode. E te tau ona tātou te tūwha atasi talo ka kaungako ko angai ka kalo. Amen. 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 Ya, yeleli, wa alonga mai talo la uli ile a makalola te talo ya matafoni o talo ele ume ngalu kalo fa alonga mai upisa pisa aku umal ka kalo. Wa ta ata le lo potu mo ma va fa uli ngi me o ka kalo ele se me fa ngo fie. Ese le fa ngata le it's a commitment. Amen. Amen. Ai kula ka kalo chika e mai fo le kula la oki. Ole chika ngaka e te fulu mingo ke kalo le lo porali si upu afat. Ko zanga a maka kalo le tu thank you dear Holy Spirit la ulo manga umalo manga onga fulu mingo ke le lo porali chika la afat. What I discover in prayer is when I discover the tabernacle prayer, I realize that I cannot pray less than an hour. Because there's a lot of things that you have to pray for in the tabernacle prayer. I'm really forcing you to go into prayer mode. I'm really forcing you. There's no other alternative. You cannot win your battles if you're not in prayer mode. Amen? Amen. Stirring up the hands of the leadership racing in prayer is the key to victory. Peava pele o ois tangata te talo. E mawhainga e maka i lau Facebook le kula akoa. A ele mawhainga I ka kalo si kula akoa. Amen. O le mea lea kaunga whai, whaafonga mai. In order for you to be able to pray for more than an hour, it's training yourself to pray for an hour. Amen. Train how to pray in 1 hour. Me volia le na awa o matoya le tabernacle prayer until you get it. So every time I pray, e pe makwa ile masangi le mele fole le nga o kuri e lalo o kilo lo ile awala le o ke alua I o le no fali. Ba yoto ele le me fa le nga le tfatu in the spirit you are walking towards the throne of grace. Ai ka ke o lo o mo ka fa so lo ka ko ngole o le lo fa no fali le lo fa tuno. Ke fa longo kwa yo lang o si kai me ke ku mong e o bimba. Because in the spirit I know that I'm now in the throne of grace. Akalala mo se mai mo se familia tu mo se go to the mercy seat and wait there for me to come and talk to you. Okay mga ko lo le menga ke fa longo ku mong e o lo kingo o le. I'm in the throne of grace. And I know that the presence of God is right there. He's now beginning to talk to me. Honestly, it's normal. Ai maso umafo ka ke ia lo ko ba kunga. Ai fa ali mai lo le. Amaka longa kala ngo mai le tu ai me ku kupu. Kala ngo mai kangaka. Me ngai linga o si kai me te tala no au tala no atu lo ye you know that I have talked to the Lord and I have received the revelation. Amen. 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 Palongo so ai kanga mai fai mai le aku o le menga o la ofisi di kele ang fai le tu o va ku le tu o ke fa longo kanga kai fai mai la ko kala fai mai oi. Ale la o ke fie lo ke fie fa longo a pe fa fe fenga e feta lai mai. Amen. Wal me fole le pe validate kanga ya pe authenticate kanga la ko kala mai fai mai le tu. Yo le sila ke ma pe yo la kala ko fa ku pa pe nga u fa ku le ko. But I always often think, how did God spoke to you? Or how did God speak to you, rather? How did he speak to you? Was it an audible voice? How did God speak to you? That's not the topic. But I look about you, steady our hands by praying. Amen. That's how we steady our hands. And so Joshua defeated the Amalekites with the sword. Verse 14, then the Lord said to Moses, write this for the memorial in the book and recount in the hearing of Joshua. Na umano na fai le mele fa mai lo le tua kusi la lo le mele
ia toe whaamanatu ia i osua. Au te tari tonu ia toe whaamanatu fo ia tātou le mea lena tupu. Mai lea o le whai upa suma le lima o na whausia lea o le whata whaitaulanga ma whai ngoa ina. The Lord is the banner. Jehovah Nisi, no, the banner is the flag declaring the allegiance to God. Whai upa suma leona, the Lord has sworn that he will have war with the Amalekites from generation to generation. Amen. Amen. E o malakai minga e le umale pelu le tua e whaasanga e le au Amaleka. Amen. O la fasilia e loe tātou le au Amaleka. You know, the Amalekites. O kangaka ngei o feeling o me la kasi ngei o Israel. And it makes me wonder why God said annihilate them. Why do we need to stand together? What's the purpose for standing together? Amen. Why do we need to stand together? Our common purpose is to complete our assignment given to us by God. Mafu angangal mea lenka kukufa kasi. O le menga lenka kukufa kasi inga ia whaatau nuu ma complete le assignment. O kako ngā mai kako assignment. Ngā mai e tato homework ya kako ki o e whai. O le homework ngā, o le expecte le akua, e le kakau ngā e oki ele i whaia lau pāt. Amen. Amen. E le kakau ngā e oki ele i whaia lau matawha ioi, o lau matawha ioi e whai, e te tauna whai ai kele i oki. Whai mua lau matawha ioi na mai le tua, o ngā e oki ei lea. Amen. Awa o le ke whako e ki oko, le koa kele o tangata ua whaola ina ua lato loa. Pau ale me leve wa faula ina wa maua lo wa vanoa i le langi ai le fai ele me nga fai aku le ko fa fa mai o tala tu pa ia e mo le fa masilonga i tonu o lona ainga. Amen. O fe mo le fa masilonga o ko kongu fa fo o po kongu lona ainga e a maka le fa masilonga le tu i tonu o lona ainga. E le se fa masilonga la ke alu se oli a le fa masilonga e fa masilonga ia o me nga fa kia o e fai. E ke sawa la i le langi, ai pei o le tala lai fe maltusi pa ia mai o ilato nei, to e toea a le sawa mai i le langi, fa mai e ngā mua sua uma le lako ua mai, ai sea, koe kiki a le au. O le alofa tu noa le atua lana e sawa, ai vai oe, awa ki alu le langi ngā mua sua. Ka kaunga wha uma le leile mena mai le atua ia te oe. Make sure you do it and complete it before you go. Our common grounds, our common purpose is to complete our assignment. What is our assignment? Our assignment is the vision and the mission. That's our common ground. O ngā ka ke whikau i o mai, o ngā ka ko wheloa i o mai, o ngā ka ko ke kukuwa kasi ai, e ngā ia whakaungo, inga le vision ma le mission. Amen? Amen. Ka ko common grounds langa, yeah. Langa a ele ma wale vise ma le mission o le ala fa pe ngala nga o commitment langa ele o yesi me ku fa ka sika ko ku so le e ku o ka nga ye ma wale vise na o lo sunga ma ko ele ke a o pe fa pe le fa ya ale me ala bi ko silinga le nga o ko su sunga ka so le a ele ma wale vise ma le mission ya va von mai le fa ko ka sia ko le vise ko kirkiro mai le fa ya ku. To go and bring people to Jesus Christ as membership in His family and to develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit and to equip them for their ministry in the church and life mission in the world in order to glorify God's name. The mission is 5 parts. To go and bring people to Jesus Christ as membership in His family is evangelism. To develop them into Christ and maturity through the word and the work of the Holy Spirit is discipleship. Amen? In order to develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit is discipleship. And to equip them for their ministry in the church and life mission in the world is training and mission. And then in order to glorify God's name, it's worship. Amen. So malama le kako vision ma le mission.
O ingala ka ke kukufa kasiai. That's where we stand. That's our common ground. Amen. Amen. So to accomplish and establish our vision and mission, we lay aside our differences. We lay aside our individualities. Akia ese lo kanga ko kasinga o mau manatu mau langona. Akia ese. Hallelujah, Lord. Ole meka kanga ka ko ngoe kufa kasi ka ko langonga ole vision and mission. Amen. Each one of us play a role. Pastors, elder, deacons, youth, winner, mina, etc. All of us must play our own part. Amen. Ka ua kele la mea ia pe no ta la noa tuai fa mole mole. Ka ko kufa kasi ni nei tau sanga. Amen. Fa tau nu le mea la mana o ile atua. O ngo sa ilo le va, o ngo sa ilo ki nga, o ngo sa ngo fa ya tona po. E malo le testing period e ku ngai oile aku sa uno le atua la natai. Malo kai me testai oil. O fai nga ka malu I kau mele me ho ile kau ke o fai o ngai ka ko fa ngau o ka ko responsibility ka ko ngaluenga o ka mo fai ngo mele ka mo fai ka ke o yai male kele nge mau mea e malo le testing period le fa au ye ka ko le atua sa uno le atua. Awang e fa nga nga lau fa nga fa pe wa e pisi lau fa nga wa o le menga ka o le fetu o lau fa na Amen. o le mo tili tilo o ia mali kai minga ngo ia lau FC o nga yuso o ia ma ku le nga le ma ia lau le songa pe o vanga le uli o sa mo Williamu wala o le ma ku ia au wa inga I kama ia o aso e amo ku ka me ki ke va ia o ku wa kama ia mo mongo ngai la ku fa nga u la longo fo ia nga mo ia le o ka me ki la longo fo ai fail ma fukanga le UFC ia umal ma fukanga ku amo me ka me ki avel fale ia o le swale ku amo me ngai ka me ki ale me ale mo le ma winga o kai minga o le wa involve o manga yuso ile nga lu nga le ku wa ka va ai le fa mangu yanga le ku I fa nga u ngi ka nga aua ke fa nga lau fa nga fa mau excuse o la ke ngo fuma fe ku lau fa nga u le menga pe ale me ku bo le nga amo ma lau fa nga u il fa sa ko e amo le fale va ku a o fa ya lau nga lu nga la kilo ale tu lau me la fa ai o nge e va pe me se mali wo kapisi ala ka fa nga o ke fa ya nga excuse. This is the best place me lau fa nga u fa mo mo so lo lu ngo fo ai alanga le fe menga o le me fa ngo fie ia ki ai le o fie ia ile tu ai le o manga o me fa fonga mai o kanga ka sili longa lo fo long ka ma long kinga o le o tele o na lo fo long ta ma po long tina titi ya te ele o ngale ya te o le o tele fo ilo na lo fo ilo na ta di polo na fine ai titi ya te ele o nga fo ile ya te si ko fa ka ma mo le ki a ko fa fonga mai ia o le o tele o na lo fo ilo ta ma po long tina ai titi ya te ele o ngale ya te o le o tele fo ilo na lo fo ilo na ta di polo na fine ai titi ya te ele o nga fo ile ya te a fonga mai o le sili longa lo fo ilo ka ma long kinga ai kiki ya Yesu o le ale o nga pe le o nga fa mai ya ele o nga o le sili lona lo fo lona tali po lona fine ai titi e tau fa mai e nga pe le nga ma kwa le nga. We need to understand e ka kau o nga e loa fa vasenga le me awala mai mangui o le atua ia tatou. Awa ke fa nga lau fa nga we fai mau excuse e le fai ai lo kiuke. Ka lo fai e le se me le e tala no mai tu se pa ia tatou pe afa pe o le menga ngai e ke ngofo ma fa ka u o ke le o fa kula fa pe a o le mafkanga ia nga ki e lo fa nga o le fale nga ia le fa e sa la ko mafkanga ke le e nga ke lo me ka mo fa ke no le me ka mo fa but please understand, do not use your children as an excuse for not doing what you're supposed to do. God will look after your children, but you do what you are supposed to do. Amen? Amen. Tatu tula imenitaya. Pamul mole ole mnaonga le ole atua na. Tau mai e tau ni tau sang e tatu tu fatas.
So se mea lava wa mai le atua mo lana ekalesia e ala mai le apostolo ma le komiti. La voi se mea wa mai le tato taitai New Zealand nei le sunga a le uli. Ma eloi. Tato te tutu fatasi fo ise mea wa mai le atua ya te au mo le tato ekalesia. The Lord God wants us to stand together. What for? Not for anybody. Not for to'o, not for le uli. Ma eloi, but for the purpose of the kingdom of God. That's where we're supposed to stand together. Over to for el nei aso. Fa mole mole o me wa bala wina tato we le atua e fai. Fa mole mole fai le mea nana fa atu le atua e fai. Please awange if I've come fai if I've kawi mai le atua e tato le tau no fa fitawi tato we le atua. Ai me ke lo inga wole fi kawi ai ka ko nga i le atua fai se awala fai se fai ngai ke lo ngai fi kawi ai ka ko i le atua. We cannot ignore our responsibilities. Male mena mai le atua ya tato e fai. O le nei fitau sanga fa fonga mai le atua e tau a matale ai sound program. Mai le atua e tau fai fa le lay south groups because that's the only place and ma fai on disciple le tangata. What for? The Lord said what the town ta pena le kalesia mo lo to ya mal tala le atua na me tau. Me foi la le wa lei ona ona e fai le mele no ofisilia le atua pe fai la som me le atua fai la som o le som me disciple le kanga. A fai foi la fai atu na me ai le commit fa kasi ka ko o la ne la me la fai atu. La no fai atu le mele la ngol mele o ye executing a me nga ka ko ka. Ai a fai la fai isi ai fa ka isi ai le fa maong isi I don't know pe va venga fai. O le mele le wa fa fonga mai nei taia. O te le son a vai o se mea o te le fa pe o te le fa sili le tu pe fai pe le. Hallelujah lo. O le mea wa o loinga. So se plan ai fai e mo ask le ona le kalesia pe po le alang approval pe approve pe le ai. Ana to fa manatu mai le tu e tau. Sepi o le ale mea lai ko ngone vision. O fa ya tu le tu to develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit. Fa mai le tu e ke o la me ke ka mi solo ai le ya fa le mea le lan o fa tia ai fa. So it's not an option, it's a must for all of us. Ole la o vilia il pulo tato wa ngai samo fa mole suma ya se fa mangingo mai fa ngole ai samo me mai e fa. So Matamu is here, he arrived early this morning. We didn't pay his fare, he came by himself. Anga lewa uloinga o le mele le mana ole tu e fai o le fai le som involve ile e kalesia ato. So wa fonga mai e mana o mia ko so wa o ko o ke na singa le o mai o tangata e mana o mia to so ngia asafo. O le vaenga o le kalesia. Wa fonga mai ti akono o le lotu de tai au ma le lotu le fia o to e fa lango e langa o ko e va ia ka ko service. Ele kasi se ka ko loko fa fonga mai o le usa ngei ki Apollo wa kasi loko vai le kele usi e kale si e manga ia la ko fa ai kasi le loko I don't know pe va fenga fa ile mea le manga o le atua o kako e lunga loko o le worship center worldwide e lunga loko e kale si e fai se vanga ngala le kale si e le se fa le fa ia la ko lunga kasi le la ko loko la ia la ko excuse le se excuse o to e ka wa le ele ka wa nga luangi loko la so sa a o mai tau ino, o te lea te imita tu sunga I te akono, e ke le tu sunga mai. A le na whai atu, o le lotu tau, lotu la whai, o i whakalo whai ko, o i whai anga luenga, o kou wha mole mole. Ia alanga la, o whaafitau I uma mea I a te oe. A o e le whaafitau I oe I le atu. Hallelujah lo. Ke le o kengi a oto, o le o te avatu I a te o le mea na mea le atu, wha mole mole, e lua kako sa winga le se sa. Deacons, you must attend the morning and evening. Why? Because your job is to look after the service. Hallelujah, Lord. Father, we commit this time into your hands. And Father, what ustai ale me na e au mai. Me ada e fetalai mai fatau no ina ya le ave lau whanau.
Le tua ia mawalunga sovi inga anganga pa ia wala au fa ia te o ia so soni ma le tau si o lima ile tu la manofo ile te fa ia o ile tu wa ile fa ngo fo sia o fa ia o ile tu ai me anga ke lo ka kaunga fa to ese ile ali wa io a wa te aru malo fa pe na ke le e te le o mana tu natu no loto ile vala au no vala au o ile tu o le vala wina tato ti akono se vala au mawalunga a mata mai te tai ma le sui te tai ia tato uma ngā lulua i tonu te akono wha mole mole o le avanoa le wa mai le atua siake le atua lo wha maoni ma le mea wa uma na wala uina o le avanoa le wa vatu ia te oi ai le wha maongi au mai ai le atua le sitangata i lo no whanga a wane e tu ua le mea na wala uina o le atua e whai ia whai ma le lei whai ma le loto whai ma le manatu ia wha atau nuu le mea lai mana o le atua. Hallelujah Jesus. Faila le o sau ya tala le mena te lo o ia tu sai ma foi malau ko me le lata usanga. A vai foi la ko ya lunga no foi ni te usanga. Hallelujah lo. Faila li il mena la tu pu ni te usanga. This year is a year of open doors. The Lord God is going to open up doors that have been closed for years. The doors that have been closed this year, the Lord is going to open up many doors. Hallelujah Lord. It is now time for us to journey through the door. In the mighty name of Jesus, I give you back all the glory and honor and praise. So Swani Laufa now ni tao. For ya to be inga ya te oi. We bless you, Jesus. We thank you, Lord. We give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. Praise your name, Jesus. Hallelujah, Father. Amen and amen.